ከ3,000 እስከ 4,000 በግፍ ለተገደሉት ናይጄሪያውያን ክርስቲያኖች በተመለከተ ዶናልድ ትራምፕ ቀጭን ትዕዛዝ ለኮንግረስ አባላቱና እንዲሁም ለኮንግረስ ቼርማን ሊቀመንበር ለሆኑት ቶም ኮል ቀጭን ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። በጋዜጣዊ መግለጫቸውም እሳቸው ምንድን ነው ያሉት? ለናይጄሪያ ክርስቲያኖች በፍጥነት ደርሰን የፍትህን ልናረጋግጥላቸው ይገባል። አስፈላጊውን እርምጃና እንዲሁም ፈጣን የሆነ ሪፖርት ለእኔ ልትሰጡኝ ይገባል። ይህንንም በመስራታችን በዓለማችን ላይ ላሉ ክርስቲያኖች መጽናናትና እንዲሁም በናይጄሪያ ሀገር ደማቸው በቀላሉ ፈሶ እንዳይቀር ሊያደርጋቸው ይችላል ሲሉ ፍትህን ማረጋገጥ አለብኝ ፍጠኑ ሲሉ ቀጭን ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። Christianity is facing an existential threat in Nigeria. 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean, like, immediately. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. This is not going to happen. The killing of Christians is not going to happen.